I posljednji ljudi smo danas ćemo da radimo house tour. Ja sam ja tu u kući, imamo nešto. I na prvo kaj smo dnevnog boravka. I tu je krevet, ovdje je plazma. I mogu nekako, evo ga, neki crtali. Ovdje je nešto stajano. Ovdje su moje knjige. Ne vidite 100%. A vam prozor, ali ovdje su moje knjige, ne vidi se. Ovdje je kuhinja. Onda se sakić. Idemo vamo sad, ovdje šport. Ajmo sad vamo. Ovdje je vamo vrata za izaći. Vamo je prozor. Ovdje je dole moje torbe. Dobar nije. Ajmo vamo svjetlo. Evo je. Vamo je vani. Ono dole čukova. Ne znam vidite, ali ne da vidjela. Tu je ostavljam stvari, bunda, tamo nešto, televizor neki. Sad upalim svjetlo. Tu je hodnik. Šut, palću. Vamo je špajz. Dalje. Vamo je vjecije. Da ja radim nešto svoje. Vam nećemo ići. Šta vam još mogu pokazati? Pošto sam u kazni, zato nema Minecrafta. Sad čekaj da upalim svjetlo, možda će se vidjeti bolje. Ovo vama dolje, evo vidite. Evo ga. Sam dobro ne vidi se, ali vam dole u zadnjoj ladici je. Znači u trećoj dole. Zato sam ukazan da bi sam dva i jebi ga nastaje posto krivo. Ovdje je šporet. Šta vam ne mogu pokazati. I ništa više. To je bilo to. Za ovaj epizod vidimo sljedećoj. Možda neće biti klipa, možda bude vlog sa takmičenja iz karate. Idemo u bosansku grupu možda. Ali kao što sad rekao, do polugodišta nema videa sa Minecraft videa. Yeah. I to je bilo to. Hvala vam, vidjeli ste, možda i niste. Za ne preglede, malo sam poludio, ali jebo ga. Samo je, brate, 12-13 suba, ne znam nija. A toliko, brate, ne, to je bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj, svi su na kanal. To je bilo to za vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!